Only you. Life is full of challenges, don't forget that. Everybody fights battles they don't broadcast. They said he was caught butt naked in a bed. They called him a sinner, wrote his story as dead. But nobody asked if his soul was bleeding. Nobody cared what his heart was needing. A broken man cries with a silent tongue. The world throws stones, never asks what's wrong. When you see a man I saw diving in the sea, understand he knew the risk, still he took that leap. Don't be quick to judge, don't be quick to throw. If only you knew where the pain won't show. If only you knew. If only you knew my story too. No one cries without a reason. We're all victims of a broken system. If only the sky can says if only. If only you knew. Would a man with a broken phone not seek a new one? Would a woman with a torn slipper not buy another? We try to fix what we never even broke, and when it can't be fixed, the love goes up in smoke. We are all hurting, scars we conceal, but the world claps loud when a brother falls still. If only you knew how I prayed through the night. My story fades like a teardrop out of sight. When you see a candle burning down to the base, don't laugh at the wax, understand the flame. Don't be quick to mock, don't be quick to throw. If only you knew what the scars don't show. If only you knew. If only you knew my story too. No one cries without a reason. We're all victims of a broken system. If only, Sky King says if only you knew. You point your finger, but who heals the pain? You share the gossip, but who feels the shame? My tears a river, no eye has seen. Don't laugh at my story till you know where I've been. If only you knew. No man cries without a reason. We're all broken, but we're still breathing. If only you knew. The sky can we rise by helping others, so feel your brother's pain. Life is deep, my brother. Life is deeper than you see, my sister. If only you. Life is full of challenges, don't forget that. Everybody fights battles they don't broadcast. They said he was caught butt naked in a bed. They called him a sinner, wrote his story as dead. But nobody asked if his soul was bleeding. Nobody cared what his heart was needing. A broken man cries with a silent tongue. The world throws stones, never asks what's wrong. When you see a man I saw diving in the sea, understand he knew the risk, still he took that leap. Don't be quick to judge, don't be quick to throw. If only you knew where the pain won't show. If only you knew. If only you knew my story too. No one cries without a reason. We're all victims of a broken system. If only, the Sky King says if only you knew. Would a man with a broken phone not seek a new one? Would a woman with a torn slipper not buy another? We try to fix what we never even broke, and when it can't be fixed, the love goes up in smoke. We are all hurting, scars we conceal, but the world claps loud when a brother falls still. If only you knew how I prayed through the night. My story
fades like a teardrop out of sight. When you see a candle burning down to the base, don't laugh at the wax, understand the flame. Don't be quick to mock, don't be quick to throw. If only you knew what the scars don't show. If only you knew. If only you knew my story too. No one cries without a reason. We're all victims of a broken system. If only, Sky King says if only you knew. You point your finger, but who heals the pain? You share the gossip, but who feels the shame? My tears are river, no eye has seen. Don't laugh at my story till you know where I've been. If only you knew. No man cries without a reason. We're all broken, but we're still breathing. If only you knew. The sky can we rise by helping others, so feel your brother's pain. Life is deep, my brother. Life is deeper than you see, my sister. If only you. Yo, miedo fia imboko na wo nyenu pala viva. Ebeniba TV, wana ikom nela ya nye amawo fe ahuhwe. The People's Mirror. Alebe Ebeniba TV, aten akpomi le Multi TV. Hello, double eyes decoder. Ke Riscan nena akpomi donkweji bambemye le streaming live on Facebook nena aden nyafe jedodrame nye egbedem alominya takaka won cho Ho Technical University pome le Jim Fruga Hostel tefemaye akpo Ebenigba TV ale nkonyenye Joyce Owusu amepete toheo kala afamenem egbe ene atenwu adonkujia dejesibe kuda ikeneva ya nimetenwu miafe jedodo igomemieje yenye vidada fenono mesesenwo allo the plight of a mother nimetenwu nenemfe nyame jojo ya mu atami elva afame egbe enyame pepe ga fukode nwebe mia awu nuike gomemieje elabe nenyebe wochu ewuda de wochu atanane nemfe daya tananyebe nyama de ikemia kpom wona ya edwa jijona o ejifefebe ya adwa lo wona bezusube mi atenwu aga henu fiafia gede bubu kovea atenwu agede mi afeda okwe alona afu kanami to mi afe kafu jesi oji emeke mi ejejodo woma denu mi afe jedodo amekple wo susu ple bedasi kene lasio ple susube mi ahlina wo wade etefe amekpe yo pede unyele afame egbe abenye choke ne ayawenye afeno Cynthia Ofinibo yenye counselor le Ola Senior High School afeno Cynthia Ways of Ebenigba TV zidekake Akpe yo Joyce lekenya afame oh mi fonyi akpe lekenya to ha mauta nileji yo Ways of yo alebe nenema afeto foli Bruno Hanle afame nam le egbe le susugbe mia adro nyame kude dadawo fe alo viji dada fe nono mesesen afeto foli Bruno Ways of the kake Yo, masodom. alebe egbe mia ho mia fe bia Mama likwa de miezi la rofi bata. okay alebe bide Ways of ta nemia ako jedodo ako chojiwo consider ikeneva ya miele nkude
Jilao fe nono mesesem alebe medun kujibe we nonu bombe magba fi producer be game dynamita mia achoji alebe mi checho nu ike jona de Jilao jinu kaya jona nyebe vigi dada yevu be break down emotional nyebe vigi dada ya togbe do mahi eva gbojo le susu na lo sesela la mefe akpaji le funya wo alo pepe manu amenu yo kata nyele nkudo kosida iva inu kai ajo akpe medo fina miaƒe nukpɔlawo katã miawoe le me wonyo alebe wɔna ya abele yi ke miewɔe be miatsɔ afia nu miaƒe vidzidadawo kple ame yiwoe le wɔna yi me alo wɔna sesẽ yi me toma ahiã be mia akpɔ nu ɖeka eve ɖewo ɖa abele yi ke megblɔe kɔsa yi ke va yi me na zigeɖe nu yi ke kɔna vevesese alo gbɔdzɔgbɔdzɔ ma alo nu yi ke va dze na zigeɖe abe susumedɔléle le mia gbɔa enye nu yi ke nye nu yi ke ame geɖe medzra ɖo nina o elabe míaƒe dzilawo ƒe nɔnɔme kple le yi ke woɖɔ mi ɖo alo dzra mi ɖo hena srɔ̃ɖeɖe kple vidzidzia ya nana be numawo geɖewo dzɔna alebe megblɔe hã be ame geɖe zigeɖea magblɔ gbe be evi zigeɖe evi gbãtɔ dzidzia dogovɔna be nu yi ke medzra ɖo ɖina o ok eyi ke míeɖe srɔ̃vɔ ta míaƒe society alo teƒe yi ke mi le ame sia ame abui be enumakea eyi ke ne nya ɖe srɔ̃gbe ko le be na fɔfu na dzivi gake wo mebunɛ be dɔdɔɖo alo dzadzraɖo kawo ne wɔ hena ɖevi ma ƒe dzidzi kple dzikpɔkpɔ o enana be tɔtete ɖe ame dzi zi geɖea evana be na fɔfu na dzivi ke ne wote tɔma ɖe dziwò eye ne fɔfu eye ne dzivi vɔa ke eme tso nua ke ekpo ɖe wo ɖeka dzi beléle na ɖevi le vidzikokoe alo ɖevi ŋeŋe ƒe agbema enye nu veve aɖe yi ke nenye be wò dzila medzra ɖo ɖi ne o eye wòva me nenema eɖena fu na ɖevia ɖena fu na wò ŋutɔ ame yiwo ke ƒoxlã o dɔ yi ke wɔm ne le menya ame yiwo ame geɖewo yi ke wonye dɔ aɖe wɔla ke yi ke wonya dzivi gbãtɔ vɔ koa woɖe asi le dɔ wɔm katã wɔ dɔ la be nɔnɔme geɖe va trɔ yata wòhiã be mía adzro me tsitotsito akpɔ nu yi ke wòle be míanya ke nenye be amenuveve vava be edzɔ ɖe ame aɖe hã dzi anya le ke wòaɖe afɔ education is key yi ke nye be nusɔsrɔ̃a ehiã paa ne ɖe míenya nanewo ƒomevi do ŋgɔa amenuveve anye hã eve le asinye gake ne ɖe menya nanewo ƒomevi do ŋgɔa anye medzra ɖo anye nu geɖe yi ke me srɔ̃nye to eye nye hã meva to ma anye ɖomahi ne meva dzɔ nenema ta efia be enusɔsrɔ̃ de blibo ehia na ame akpa ŋutsuwo gome nyɔnuwo gome kple susu be míawo katã míakpe asi ɖe nenem ƒe nu ya ŋu awɔ ne wòade teƒe ame kɔ so why do mothers suppress emotions nu katã wòva dzɔna be nenye be seselelãme mawo wɔ míawo katã ede seselelãme aɖewo mía me abe ŋutsu kple nyɔnuwo sia ene ta nenye be eva dzɔ nenema nu katã yi vidzidada ƒe seselelãmewo yi ke ne le yama me mate ŋu aɖe nenem ƒe seselelãme yawo ɖe go gake hafi míayi ɖe wɔna na aɖewo biabia ma ŋua mie ege ɖe gbedzi míeƒo nu kple mía nɔvi ɖeka eve aɖewo kple susu be kɔsiɖa yi va yi mie ɖe me bena vidzidadawo wɔna vɔsa tɔxɛ aɖewo na mí yi ke nenem ƒe ame yawoa woɖe vɔsa tɔxɛ yi ke wo dada wɔna wo yi womate ŋu aŋlɔ nenem ƒe vɔsa ya be o ta míayi ava xɔ nenem ƒe gbedeasi ma ne míetrɔ gbɔa ɖo ŋkue dzi be wɔna agayi dzi ke ade nu míaƒe dzeɖoɖoa me to kaƒodzesi yi nye 0541 824 954 0541 824 954 míva xɔ gbedeasi ma míatra gbɔ.
Magblebe le nyo suku dengoli. Magblebe le nyo JSS 1 karom mio mevaya. Eva dojibe mia ahe dodokpo wogare. Dodokpo wogare le game mevoa. Enonyeme etonyeme no anyu. Etonyeme no anyu enonye ko inonye evoa onyami yike mevatu enonye na simela nya tepeto efa konyi be egamelio tai akwa mbo ke ya de mega chiju ne majore mava apa le nya tepe mechara me va jora me va kpo apa le mi va le ngongoro apa ngo mi le ntu odanu na mi ntu odanu na bi mi du le nya onya tepe mera le ke mi chiji be nya angro no kaba e ka hoga tore de squatara e ke nya du no bokwa mi ko agba ko daran bene nye be mi wo fokwa apene mi akolo agba meta ko mi ko agba dana ko no ngoro ele eno ngoro kula mango fokwa unto va do fimi unto be efimi dodo ko kule eno je be fimi dodo unto ko agba ko fo be fa nkume ko no nye chele fimi eno je do fimi jere kako eno ko kako adachi gele fa nkume nuka ke yo pojuku be nemijo jojo ke mijo ya ko nonye jo ire apeme to va defe avoyeye le nume to va jera benenye sigwe tare ya jere fa fore le ivi ne ire school fa leke nungo tako akwa agbare akofu yi fe nkume jireka ha da chigala fo nkume to va yo na mijo ya apeme to va defe avoyeye le nume va jera ko yo ko ga ko na ben makwe na makalo kefie numyo wala kodu ko savore tanye ne menye ko va fi mi gbewe makponu kefe ntwo wana mi o adache fe gele fe nkuma kwa jela wa mblanam wa bata ko be no nyela sacrifice seveve de atinye abe eviene ne tamaji be magbra na efanigban le nu kporo kata no kpo be nu ke enonye kodu ko savo de tanye Medakpe. Medogbe ne enyaselawo kple nukpɔlawo. Medakpe ne ame yiwo ke de ɖoɖo ye tome be mɔnukpɔkpɔ ya sunye hã sinye be mate ŋu aƒo nu alo maɖo ŋku dzila nyiwo ƒe kpekpeɖeŋu ke wonam kpɔ va yi. Nyateƒe gbã etɔ̃ nye ne dzidzɔ le ŋutifafa me. Enɔnye ele agbe mada akpe ne Mawu ne yire. Toɖolawo kple enukpɔlawo. Ŋkɔ yi nye ɖi fade metso aɖakpokpo dzi. Ame geɖe anyam nenye be wokpɔm. Nye ƒe vi gbãtɔ ƒe dzidzime, nye ƒe fufɔfɔ me, ne menye enɔnye kple etɔnye wonye oa, anka nye menya leke woanɔ nam o. Gake wo ɖewo ƒe lɔlɔ kɔ fiam enɔnye. Etɔnye nye ŋutsu, eɖe ƒe lɔlɔ kɔ fiam. Sebi ne etɔnye he yi agble kra adi be nu yi ke he me dzɔdzi nam la ya di tso agblea kɔ vɛ nam kple susu be dzi ne dzɔ. Enɔnye wɔm ƒe ŋutete ɖe sia ɖe. Sebi he me divi kra ena eƒe novinye kra nenye be nye melio kple susu be ɖevie mafa vi atso me afi magbɔ. Ewɔ ƒe ŋutete. Edzɔ dzi nam. Ta enye nye ƒe didi be dzila ɖe sia ɖe ne ɖe lɔlɔ fia evie nenema. 2015 ye ma do le JSS me no bɔbɔe ɖo. No me va no working well. Ke ma va me no va. Tɔnye me dzila nyo veto tɔnye la edze gbagba to mo sia mo nu nche me dze gbagba nye me yi va ŋlɔ tsa nye do ŋkpe wo ale be he me wu nu vɔ la he ma ga yi ɖe secondary school tse la me bɔbɔ ake nɔ nye tse be yi ma lɔ nɔ nye tse trɔ to me kaka di me va yi ma wa me nu va me do eye nu mi di me le tsa ma wɔe me kpɔe eye dzi ko me ta ɖo ŋku dzi gbɔ ake nuwo ye dzɔ kpi ake
sesento una nye enye la jime don kuji because in education le nyima pajira anya nya vio ba mado ogbena jilanyo tonya mo konya ales ade kwami do gbene we jo gbenu ala mosan la gbedidi same thing apply to peace G3 Está, we só vai para TV. Eu Mere kule kala na. ganhei Eunice. Eunice. Akpe. Mere kuku mi de minya, nya me pola mi de minya chogbo be. E de tu epo. Jiola o kodo ko costa for na we. Po ana mi an pola mi anya. Mere kwe. Akpe. Eyi ke tu kwenye thank you funu asinye. Esro nye men of you. And thank you he me funu onye du. Eno nye no esro nye tepe. Like eno ai plemle koji ka me jivi. Evinye ga pop kuhere mi ga ikoje ga no ai plim ka mi toto ya chemi. Okay. Yenye kuheke he tu be. Okay. Eno nye tore me nam. Yenye mveve nam. Attends fe gbena hono ame be ton ami le yin gba TV di. Me do bene eno nye play no fini. Le olonye le school. Hono no vio banko. Eno nye ben kwenye vaida go. No fini ben kwenye go Evelyn. Yo akpe mietro gbome dakpe na onye nupola be ekudemia ngongongong hi mieba ho be dasi ma ocho mia novio gbale be mia sevosa iwo mia dada obo na mile mia novio bo dada ohan dawobo for sade na o hikele wojime adibe akule na mi aten ahe ene penya ya dego na mega ke hafi mejo ba ho be dasi ma trogbo a afeto fuli nozime be ya ad konu menami mi tatutu ejilawo te awo pe sesele lamo alo wozia wo pe sesele lamo ji ikewo ma hawo dego edibe ya na mi iketa ojona nenema na minemianya afeto foli egbe alebo Akpe zigede ya manye oba Amerika me wona vel. Ta ike ohia be miakata mi anu anyi le de ka o me abe duple gologyo a ehia be na wonu be amohana kpo wa fo abotana. Le mata le mi be nyinyi mecho de vima akpo ezreka be ni mi agila wona enye be wa akọ hehere fu via now be na etia ohana azorem akele hehe ma be na ma enye me kwe kpochocho de ka vero no now abe ntu ozigeria ona na be ji sesa de no na ntusi ontu me fa na view legere no wa be nyonu leke fa bolo nenema onenema anya me de ma we ba mo no pota ke to gba mele fupe ha ke me lead me nenema ha le mi ano pakpaji me nyonu enyo wa nyon de se regina view nya me gba to jivia yata ajivia dan le boka waka enyo vijita dado fona wala le benye ma awe ba mo no pota to gba mele kukule me ha la ele ma sen ma jagbagba ma sen kuma be amonopo be mele do awo sigire no won nenema ke nenye be nane le gbegble na hunkrala agblan fi amo wa anya veve to ha ike me de maga glo ike na be zigede amolena ope jimedidi okle sesela na mede ememe yenye be eyae mie fo na sipolina na ma de jaime favio be ntwe ma me favio ne nyonu ade eji vivo efofofo me gave nyanu polonu danu avi jrado na soro pleto ba nyonu zazen wonye le mata akwezre kabe nenye be nyonu ha dibe mia be amesia me ike kpo ina fo asipo ina be yile dowo abe vididada ene a nena ne le gbegle ha mata gble ena na be zigedia amale dole ne me mujani wa mi me kpo be le ko glone ewon ejagbagba o eviditi vo megba kafra abino na me amerokra do mai dowo ne ta elebe mia akpere onti ya kenenye be no kple mama wa lo sro no over konsere ka konsere ve letire ka ko wo na ovo ojo haya o obenyonu fo na wo vedo le mata be wo na fia obe nyonu za zenya
alo be sesemale deme zile yana na be Efia be susu gbanto alonu de kai kene le vevide webe vigi dada utem zina ofe setena la ma oji aya nyebe abe mia awo ni ike aton adojijona amao evu aglobe we try to please other people, yeah. people. Oh, okay. Efia be nene ma ole nyama. That is what we reward. Ya mi po na sik polina. Because that is what people want to see. See. Okay. Ya tau ha ebi awe abeli ka me bubu ade we ka fra mi le vovovo. E ka mere divia. O ya divivo la ko ya ocho. O to do emele nene ma ka ke divia we ela be amogbo. Oh, no ya esen kume. Tau ha divia we be amono ko be ha la be nyonu mata. Enu makel bo ha na cho. E we ma cho kume mu emujai. Ya ta ede na fupa. Aha. Edefu alegegbe elabe. It is high time society knows that we have individual differences. Amesia mekple pelame, amesia mekple ni ke watan ako. We have capacity. Amesia me elevo vovo ma wo miata. Meke mine ni ya osroma mia ajagbagba blibo. Be ne mi dejesi amawa. Cause ni ke miata awo now. Let us not push the people to their limits. Mi gana pressure no nempe vigida da ojibe ale ako wo nenye ya so elebe you have to follow the trend awo melebe neno nenema mi agbojida yin blewo na vigida da to take it one step at a time afeno Cynthia nemi ekpo nenempe nu ye ukata nejiyim nu iketa jilao alo vigida da ton zina ope sesele la moji abale ke apeto foli blena mi hiana pekpede mu abe vigida da wene ta aleke ne susube fofo alo vi fofo fometo mi ape gulogue plenu to blibo akata alo duko blibo a mi aten akpede vigida da omo plesu super ope dona wo bojue be agbe na aten ano de na wala be ni choiva mi sebe afeno adebu epe agbede enu ya ota muka aleke ne susube aten wa opede mi anwo ike apeto foli lezime na mi kwa mi ko sebe ase wade mi ato nchu alo vifufo katalo Ape. Le miaƒe dukɔ mea, zi geɖe la wobui be edɔ ɖewo nye ŋutsuwo tɔ, dɔ ɖewo hã nye nyɔnuwo tɔ. Míaƒe nuwɔnawo alo nugɔmesesea meɖe mɔ na ŋutsu srɔ̃tɔ alo vitɔ be newɔ aƒemedɔwo nekpe ɖe nyɔnuwo le aƒemedɔwɔwɔ me. Ke henana be nyɔnuwo tona tukara blibowo me. Nenye be wodzi vi, alɔmadɔmadɔ, aƒemedɔ, wogale ŋutsua hã gbɔ kpɔm kple ɖevi bubu nenye be eɖewo do ŋgɔa, wogale wo hã kpɔm. Ta nu yi ke magblɔe nye be ehiã be míaɖe susu ma tɔŋgbi ɖa to nuƒoƒo na ŋutsuwo kple ƒomewo, aƒo nu na wo to aƒemedɔ wɔ ŋutsu ƒe kpekpeɖe nyɔnu ŋu le aƒeme. Mi matsɔe be nyɔnu ko ƒe dɔwɔna koe nye aƒemedɔ. Ta ŋutsuwoa no educate wo, no ƒo nu na wo nenye be woakpe ɖe nyɔnuwo ŋu le aƒemedɔwɔwɔ me. Vevietɔ ne nyɔnua dzi via, ne woakpe ɖe ŋu because alo elabena ezã me katã nyɔnu meganɔ afɔ ana nu kasia ŋu ke la ɖeɖi te ŋu. Ta aƒemedɔwɔwɔa eva zuna tukaɖa blibo tona nu me ŋutɔ. Eya ta maɖe kuku be ŋutsuwoa no ƒo nu na wo no kpe ɖe nyɔnuwo ŋu. Ƒometɔwo hã no kpe ɖe egbe ele gbɔ ƒo nu na wo akpe ɖe yo akpe David Joyce míaƒe ŋutsuwo mi ɖe kuku mi tona nu geɖe me ŋutɔ. Fifia le egbe Ghana menye ŋutsu koe nye aƒedzikpɔla, mía nyɔnuwo hã mi dɔ wɔm kɔ aƒea support ta míawo hã mi hiã support tso mia gbɔ. Mi ma se kaflatse blemanyamawo be ŋutsu ƒe dɔ ya le aƒeme, nyɔnu ƒe dɔ ya le aƒeme. Mi hiã kpekpeɖeŋu, ne mi dzi via, mi tona tukaɖa blibo, ezã blibo míedo alɔ, míefɔna nu, míewɔ yi, ɖevia xɔ dzo, míedze be mi kpɔ gbɔ ado tsi nɛ. Ɖewo míadada alɔ the whole day night o. Ye ta ne wɔ nenema ŋutsuwo
Kpere miaŋu. Mi ɖe kuku na mi. Akpe. Yo, akpe. Alebe aƒetɔ ƒoli ɖem be nenye be wodzi vi yeyea, nenye be ƒometɔwo va alo lɔ̃xo kple etɔwo va kpekpe ɖe vidzidada ŋua, nenye be wowɔ kɔsiɖa ɖeka alo wowɔ kɔsiɖa eve, ƒãa wowɔ dzinu ɖeka ko, woɖe asi le ŋu be evɔ yewɔ yewo vɔ. Nya kae le asiwò? Kpekpeɖeŋu ne woli ɖe ne adzi kple dzi vevie be nenye be wo kpekpeɖeŋu ma wɔwɔ ma, ne ganɔ anyi wòadidi vi ɖe wu kɔsiɖa ɖeka, dzinu ɖeka ƒe kpekpeɖeŋua. Ne didi wu ma, ne ate ŋu anye ƒe ɖeka kple afã kple eve, yenye nyuitɔ. Because elabena ɖe kpɔ ne nyɔnu dzi via, enuwo, tɔtrɔ yawo katã ne va ɖe fua kɔkɔ me le vidzigoloa me, abi kple nu mawo katã le nyɔnu me nea, meku o. Enuwo meɖo teƒe o, organswo medzo yi woƒe teƒe nyuie o. Exɔna abe dzinu ade ƒe ɖeka kura hã. Ɣe aɖewo yi hã anɔ anyi ase vevea nakpɔ be abiawoa womeku o. Ye ta ne wɔ nenema, mía lɔ̃xowo, mía nɔviwo, ƒometɔ bubuawoa, ne wonɔ mía gbɔ at least ƒe ɖeka kple afã kple eve. Ke ne ŋusẽ ɖo mía dzi bliboa hafi ne woate ŋu adrɔ dzo. Nenye be woate ŋu anɔ anyi hã tegbe, ɖeviawo atsi abe ƒe atɔ̃, enyo. Is it possible? Oh yeah. Do be gake míate ŋu awɔe. Egbe Ghana dɔwɔwɔ kple tɔwo hã na be ame megali o gake míate ŋu awɔe. Akpe ɖe nyɔnuawo ŋu. Ke woƒe lãme anɔ sesĩe, woƒe susu me hã akɔ le aƒeme nuwɔnawo me. Akpe. Ta le enya yiwo katã nèɖe gblɔ me, nenye be míaƒe ƒometɔwo wolɔ̃ na mía ale gbegbe yi ke va wɔe be wova de dzesi be ele na mí be míakpe ɖe vidzidada ya ŋu abe ƒe ɖeka kple afã ƒe evewoe ne le woƒe nya nu ɖe. Ye vidzidada geɖewo li. Egbe Ghana, vidzidada womeganye aƒemenɔlawo ko. We have corporate mothers yi ke wo dɔ wɔm hafi gadzi nenem ƒe vidzi yawo. Le wò nukpɔkpɔ alo nuteƒekpɔkpɔ abe vidzidada yi ke ne gadɔ wɔm ene le, ɖe míaƒe dɔwɔƒewo le dukɔa me, are they friendly to mothers? Ɖe wokona nu na vidzidadawo alo wowɔ vidzidadawo ƒe dɔbɔbɔe ɖa? Okay, ɖe nye ƒe nukpɔkpɔ nu kple nu ɖewo me metoa, agblɔ be dɔwɔƒe geɖewoa, womete ŋu kpea ɖe nyɔnuwo le goya. Fi yiwo mewɔ dɔ le hafi va fi mele fifia, xoxoxo medze dɔ gɔme ye medze vidzĩ va. Mekpɔ mɔ akɔ ɖevi va dɔme. Alebe le ɣe ma ɣi hã, meka house help meli o, ƒometɔ hã wo katã wole busy, meɖeke meli o, leke mawɔe? Ekpe ya. Eta I was forced to send ɖevia menɔ force be makɔ ɖevia yi ɖe crèche. Ke time ya katã mayi crèche ava kɔ ɖevia da ɖe fima ava, metsi megbe. Womese me be vinɔ menye, matsi megbe. Woate ŋu measures ke he woana ne etsi megbea, woakɔe na wò ŋutɔ hã. Alo eɖewoa, nyɔnuwo katã vinɔwo axɔe de me be ɖewoa exame ɖevia te kɔna dzo. Ava do ɖe kɔdzi zã ga wuieve, ga ɖeka, ga eve, ga etɔ̃, hafi agbɔ ava ŋdime ava dzra ɖo na dɔ. Ne wɔ nenema eɖo dɔmea ɖeɖi te ŋu o. Agblɔ be nuka ta mete le dɔ wɔ, ele wɔ nu ya akpa ɖe, nuka ɖe wò ɖeka ye dzi via, ne be agblɔ be evinye, nu ɖeka me srɔ̃ ema, evinye ta metsi megbe, alo nu ye dzɔ ta. Ko be wò ɖeka ye dzi via, wò koe kɔna vi kɔ wɔna care of. Wogblɔnɛ ŋutɔ na nyɔnuwo. Enya ma wote ŋu gblɔnɛ na vinɔwo le dɔwɔƒe ƒãa. Vevietɔ, edɔnunɔlawo, managers alo amegãwoa, wote ŋu wɔna nu ma ƒãa. Wò ɖeka ye dzi via, womebunɛ be eɖo tukaɖa wɔwɔ me ke he megale abe tsã o, awɔ dɔ abe li enɔ wɔm. Akpe. Ta ne mía aɖe kuku na míaƒe dɔnunɔlawoa kple susu be
nenye be vigi dadawo wo GV nenema eva dzɔna ale gbegbe be gaɖewo yi mate ŋu agblẽ ɖevi aɖe aƒe me ayi ɖe wò dɔwɔƒe yi ke fia kɔtɛe ko be míadze agbagba awɔ míaƒe dɔwɔƒewo kple mother friendly kple susu be vigi dadawo hã woate ŋu awɔ woƒe dɔ abe vigi dadawo ene woagate ŋu awɔ woƒe dɔwo hã abe dɔwɔlawo ene eɖanye yevudɔwɔlawo eɖanye ɖokusidɔwɔlawo eɖanye dɔ ɖe sia ɖe ko kple susu be míma agava asi ɖe ame ɖe ƒe dzena dzi be wòawɔ dɔ kple susu be ɖe susu ya ta ko be eya ma nye vinɔ ta ko ta mie kuku ɖem be míaƒe dɔƒenɔwo míaƒe dɔtɔwo kple Ghana dukɔa godo kple susu be míatrɔ asi le nenem ƒe akpa ya ŋu wòa ako nu vie na mía dadawo hã. Aƒetɔ Foli aƒenɔ Cynthia be enye be míaƒe ƒometɔwo va mía gbɔa nonɔ mía gbɔ akpe ɖe mía ŋu ƒe ɖeka kple afã kple evewo nenye be ate ŋu anɔ nenema. Is it possible? From where you are standing, is it possible? Akpe, it is possible. Nane kemeli kenye be ekosu dareji matango alo ne di amava bo. Ta nyema globe ate wan me. Yake awero kuga bi akpa. Ma jago becho fi ke ya wonu dwe. Menye mi afa do fe odo. Menye mi afa do fe fe sosode nu ike dila o hia alo devi fe alo vi fe no o hia ya nya kra. Ele mi afa sa ha odo. No binye iko globe amegede abia be ore ka ko edivia. Ne bi ese meka hachocho kawe blo na nyama ha nyonwe eyan toto fe velia nyonwo ya go eyan me divi kra ko sara ka ko me chuba do me ewele fi be nu na eleti to ka ko pe leti ton ka fura amesia me plefe jogbese ike duida plefe na me ike okove amara divi ko sara ka haya amara ha no divia menya vi onyala be me koto nye ko le pode nwo Ghana sia be dulisia be nenye be edivia leti eton kwa na obena no afeme alabe leti eton ma ejego mecho ike fu achi egbojo ike ne abia mo quality eton ajego no vinye ne me mi len kude unwera enye ntasese na menuon alabe kaka na divi devia na fojo na kakko devi makọ idomea ma kpo be Ghana se ala mi aka len kuren at least make I call it ton ka kopo anu le ti ade ba hema yia e ti de kwata na se be na ko view akona ma de be wa no gbo abe suku ene afi na ayi de o fe do fe eni be eton no apemele de via gbo le ti ade ma at least ava akpo ekotebo fi ke de via be titi doa afra maka hia be wa ga no esi ai da trinenu eveni ha ne ka kpo be sema de ko va hia be nyonu ko hia na devi ogbo popo fesia kencho afa o feri ata sigere ne mi asro ogbo kwa po egbe dere teunye e wo megale domede onye le domede dana mamla ma gbore me kai ke devi dada choplo lui de hode ya ezahar wa kano devi an ala be choa ncho aka fo ile dome yata mi afa duplola ye ke elesi atifia dongba de be ya akpopo be nchu ha wa hogbore mema ma dibe sema mi akpogbo emi alike ta enye mi akata fe dodasi pelo nya divi gba do divi ye na mi menye o divi ye na wo mi akata mi afuafu akpogbo alebe ne ka lenkure nu me tito a do fere kameli fifia mi aglobe nu si alo le dedie ena devi alo vigi dada ye bopopo nenye be mi ave kansla to nya tefa nenye be iko je vivo troi de doma zipi majo no ya kejo kanona do ike o alo nu ike o hia na chosia ya kewa hia chosi kedu mai wa gbo ata chi megbe gapupu ade afiava alo ata pakabajo ka fra menye megbe titi alo vava kabanye nya do ha pe ji de poto ahia ala be zamea ne jivia kezo dono ta zamea amame danu devia defu devia hojo abele ko gbole ka kele nkeke ma elebe wa wodo pepepe like amareme divio wa
akpogbobe ewo don ne make ha le doge enyama di be mi ave dulisi alo mi ave esewo ha na ka le nkuru akpama ha be o togbobe ewo na do efia mi chobe abenu fia la onye efia na ho ho meton e ko divita wa o ho veles ne fia de kako elabe e ma ha kplefe konuwele ne ka le nkuru no ha ese ha me demo be ojila nenye be ele domesea na inaba kpo viugo na trobo ni jo ide divia gbokpoge e ya mareva lo na nejoa wa heto na ode dodonu tanye madibe kafra the viewer yivobo oya na attention oya na belele blibo yata ahia be gapopo evere siara lo gawo ne kakla fale siade la nyonu ata ho minute bla ton le me aba kpo divia gbo enye no anela ene enye ndudu anela kene ndudu afi aba ire doji alebe do fe de sia de ha gomeje suku na perem awon kube suku o ikenye veveto wa suku maokra gomeje suku na devi fe omelio abe ho technical university mekaji be crèche la aussi na dola o yata alebe afenwa wako devia ako ire suku atrogbo do ho break afu do ire devia fe suku atrogbo no wonene ma ababe eva zufu de na me yata sigede vigidia eva lese sena megede me don kuji ke mi de sorobo me mi adivia nyika kroso mi kpo de cover lo mi lemone ala be mi wo vodadare fia o gapopo mama e manye itu di ha tane ne do fofu gapopo mama adefu na fe do amare kema kpo ebe o vigide ya ye no nyi ata binamile nkurenwu awo yata ma kpo ebe ese ya okata body tonye be nyonu you go no committee mama kpo si agbo ya go be forget na ke belemo yake nenye be nchu klo nyonu fufua ni ayi ngole akpama afeto foli enanya da afi na ayijide eto asinya vivia de bele be gomeje suku na no anyina do pedesia de class be ike viji dada ina doma eko de via handa de nenempe suku ya afi ayide doji yevo gbona ya de be using one stone to kill two birds alebe meke nenempe gomeje suku ya le do pe ma ha wa gbogbo be nenye be viji dada fada de via de suku a eda coins ade dan ike awebe ole la vivi ha homle viji dada osi akono tefa ha jiramdo akowo enepe do yako atwafo kanu kata imele nenema ne kponu asigede ya menye be de mele nenema yebe nkume na rakpama nenye be kafra abe ho technical university fe gologo ikebile fia nenye be department esia de ehia be no nya to department abele ko to na offices atu no go de pe atu adodo fe atu lecture theater wa to crèche adem era be mi ele gbogbo nyonu plentu so ta mi ele mo wa hono no zan de do fe a hon chu zan de do fe no ka gblen na me joy me joy na ni do me fia ko me ko evinye de bag me akple de akota akoyisu akoyidome eno afia no tipleto opere crèche le mi ha mi agbo kede enu ike devie dada wa ni ha mepele wo presu sube yewo be bonding kachachi ade na no jilao pe devia odome kake aw hema ike so yen divia mi akovu 37 minutes afia de devia fe school tane so nye ho ho bovie le efe dofa ale wa do tate fe ma kaka wa yi agba obe chi megbele fia ma no bobo edo yata elebe edulisia na gbole abele ko gbole o ka fa mi ano wo manoto alo mi ato no wo manoto na otu ho de sianda o fe wo fe alo o fe to fe na no ho wa ehia ha be mi agbole do fe de siande abe ve nyigba tv fe khoyama ale be crash na no so mi ano de se be call view va di jema relation evelia ha e kanana mon popo dowo duamo alabe amewo le devia gbokpoge hehede me viwa kho afia kokpo devia gbo e ma ha dowodua ne kado amere ha si ya menye be tefa jajira doko be mi ana dowodua mo mi ana dijeme na vana ame agbososoto ehia pa ba mi akpa magbopa
meko gbolonya de ikene edo jijonam kude like mia ahe maternity leave alo gbode me ike wana jidada ike dukoplola le asitrom le ene pese ya no anye jijonam ai meke mia pe vice president enye nyɔnu a enya abame ɖeka na edo dzidzɔ nam ale gbegbe egbemagbe yi ke wohe ya ame aɖe go ye eyime ke vidzidada le mía si abe dukɔ ene míawo katã míanɔ ya nye Professor Nana Jane Opoku yi ke nenye vice president eyi ke nenye special aid na míaƒe sewɔtakpekpemenɔla koa mía agblẽ gbe aɖe gbɔwò to kuku ɖeɖe me be yiwo nye sewɔtakpekpemenɔlawo ta na akɔe ɖo ɖe míaƒe sewɔtakpekpemenɔla gbɔ be alea wòva le ya ne woate ŋu atrɔ afɔ atutu wɔnawo ɖe ŋgɔ vie kple susu be wòatsɔ na mí kabakaba kple susu be ese ma nazu se anɔ dɔ wɔm le Ghana dukɔ me ado dzidzɔ na mí ale gbegbe enye abe ame ɖeka ene ado dzidzɔ nam ale gbegbe. Akpe ele vevie ta eyime ke enya ya ele vevi ɖe nam ale gbegbe abe ame ɖeka ene eyime ke míele nenem ƒe nu yawo me dzrom a mía akpɔ gbɔ be nu yime ke wo katã míele dzodzrom a ate ŋu ana mí wò kaƒodzesi alo kaƒodzesi yi ke mí ekɔ ɖe goa na ade nu míaƒe dzeɖoɖoa me ale be messagewo vavam gake ɖe gama ta mí mate ŋu axlẽ nenem ƒe messageawo gake míedo ŋugbe bena nenye be gaƒoƒoa aganɔ anyi na mí hã mía ava yi nenem ƒe wɔnawo dzi. Aƒenɔ Cynthia, community support systems. Aƒetɔ Foli de nya geɖewo gblɔ le akpa ma ku ɖe ese yiwo anɔ anyi na mí le dukɔ me abe vidzidadawo ene kple susu be míate ŋu awɔ nu geɖewo elabe we have a lot of things to do. That community aɖe leke ekpɔ etɔ asi be vidzi fofowo na akpe ɖe vidzidadawo ŋu kple yime ke dɔwɔƒewo anɔ anyi abe ale yi ke mí se ene. Nya kae le asiwò ku ɖe community support system míaƒe nutomenɔlawo kple gbolɔgoemenɔlawo ɖe aleke woate ŋu woahã akpe asi ɖe wɔna ŋu be woƒe wɔ hã nanɔ aƒea me. Akpe. Le míaƒe nutowo mea nena awɔe ne mí kpokpli ɖe ko. Nyɔnu vidzilawo katã woate ŋu awɔ habɔbɔ ɖeka. Mother to mother club mawo habɔbɔ sue mawo nanɔ anyi. Ale be le fi ma woagblɔ woƒe experiences wo numetotowo kple woate ŋu aɖo aɖaŋu hã na wo nɔewo to nu yime tom wole. Woate ŋu invite alo akpe counselors wo woava adzi ɣeyiɣi counselors woava ava ƒo nu na wo katã. Gakɔ kpe ɖe ya ŋu hã míaƒe nutowo me kɔdzi sue ma míyɔ be community health centers wa nurseawo dɔnɔdzikpɔlawo míyɔna wo woawo hã woaƒo nu na evinɔwo nenye be wova weyin alo le ɣeyiɣi ma me ko efua le wo si no va weyina no ɖe eme na wo li ke he no dzi via nu yime woado ɖi tukaɖa yi ke le kple li ke woate ŋu akpɔ wo ɖokuiwo dzi ne tukaɖa ma do ŋkume ɖa alo do mo ɖa. Akpe enye dzidzɔ nam eyime ke aƒenɔ Cynthia de habɔbɔ nya ya ɖe go si geɖe nenye be nyɔnuwo ƒoƒu ɖe teƒe ɖeka eyime ke wole woƒe nuteƒewɔwɔ alo nuteƒekpɔkpɔwo ɖem ɖe goa ame aɖe le akpa aɖe yi ke enye vevesese na ya ma elabe ekpɔ be ame aɖe ƒe vi fofo le kpekpem ɖe ya ma ŋu. Nenye be edzɔ nenema ma aɖe kuku be ewɔ nukpɔla nenye be míexɔ aɖaŋuɖoɖo yi ke aƒenɔ Cynthia ɖeɖe go be mía awɔ mother to mother club alo habɔbɔ wɔa mía asrɔ̃ nu le mía nɔewo gbɔ. Mí megakɔ ŋu bia akɔ gba nenem ƒe habɔbɔ yawo. Nenye be míete ŋu wɔ habɔbɔ yawo you never can tell míanɔ yi ke nenye Ghana dukɔ godo ƒe dada kra ate ŋu ava club ma gbe ɖeka ava awɔ enuwo ɖe teƒe na mí. Egatɔ asi nya vevi aɖe be míaƒe dɔnɔ
tonojipola ya nenye be wo antenatal o le gbolo gbesi agbega kenu ike makwa pede nwe nenye be ge ya dena antenatal so le fukoji ya nenye be echoko davi kpolo vifofo dasi ne miawo kata mi yi no le sia wa atro asile ope agbenono enene mai wole le miafe nyajujua menyema alebe so soon miedakpe na nye producer be eteunda gameviade de miafe wona jinami kewebe mievado akpaya ta tefe ya mi akọ egbefe wona akọ senye ya gakemekare jibe esronu gede to the plight of a mother alovi dada peno no mesesanwo plenu iko kata me mieju egbe plenya yo mi ko dade honorable boa mia akpogbobe wa kata ha wo cho afona me mi afegbe dodora bevie me da pe na nye amepepe obe opede unye mieju egbe penya ya kata me da pe na nye producer afeto kingdom plenya pe director afeto mauko pele sube wote ekpede unye be miafegbe do bo egbe nenye be mega se miapenko wa nya me ikene no zime na egbe pe wona nkonye nye Joyce Owusu nke kamenenyo. Life is deep, my brother. Life is deeper than you see, my sister. If only you knew. Life is full of challenges, don't forget that. Everybody fights battles they don't broadcast. They said he was caught butt naked in a bed. They called him a sinner, wrote his story as dead. But nobody asked if his soul was bleeding. Nobody cared what his heart was needing. A broken man cries with a silent tongue. The world throws stones, never asks what's wrong. When you see a man I saw diving in the sea, understand he knew the risk, still he took that leap. Don't be quick to judge, don't be quick to throw. If only you knew where the pain won't show. If only you knew. If only you knew my story too. No one cries without a reason. We're all victims of a broken system. If only the sky can says if only you knew. Would a man with a broken phone not seek a new one? Would a woman with a torn slipper not buy another? We try to fix what we never even broke, and when it can't be fixed, the love goes up in smoke. We are all hurting, scars we conceal, but the world claps loud when a brother falls still. If only you knew how I prayed through the night. My story fades like a teardrop out of sight. When you see a candle burning down to the base, don't laugh at the wax, understand the flame. Don't be quick to mock, don't be quick to throw. If only you knew what the scars don't show. If only you knew. If only you knew my story too. No one cries without a reason. We're all victims of a broken system. If only Sky King says if only you knew. You point your finger, but who heals the pain? You share the gossip, but who feels the shame? My tears a river, no eye has seen. Don't laugh at my story till you know where I've been. If only you knew. No man cries without a reason. We're all broken, but we're still breathing. If only you knew. The sky can we rise by helping others, so feel your brother's pain.
Life is deep, my brother. Life is deeper than you see, my sister. If only you knew. Life is full of challenges, don't forget that. Everybody fights battles they don't broadcast. They said he was caught butt naked in a bed. They called him a sinner, wrote his story as dead. But nobody asked if his soul was bleeding. Nobody cared what his heart was needing. A broken man cries with a silent tongue. The world throws stones, never asks what's wrong. When you see a man I saw diving in the sea,